Shubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Ketenat PHE Markus N. Marak hakasni balang ulakular ban shimkhia ban penbet yagijing hak bayade bat kajing kurdo hakasnong renja. Yakani kajing kular Menteri ulakular hakajing kendo bat urang ba asnong karenja uba Eddie War hakajing don lang jong CM barim ka KHADC uba penyat sing CM kidikhat ke Executive Committee jong kador barsnong. Habakran cikinong thok kubor uba ediwar ula ong bakis ngokumen bat ngokun ya ka jubab ka ba Menteri Ketenat PHE ula ai ha ka ba ula kular ban pha da ka kenhun ki officer ka ban lam khmat da chief engineer ban nek jurep ya ka shnong bat ya ki tlong kat kum ka jing thu jong rang ba shnong kadan ka jing duna ka ba jur bha ha ka jing dan kam ya ka ladaya nujor bat ki weipat uba ediwar ula ai khublei ru ya CM barim ka KHADC ubala shimkhia mardor ban penbet ya ka jeng kendo bat Menteri Ketenat PHE urang ba asnong ula benrap da ka ba ongru ba ka jeng jurep nagi officer ka PHE kan long hakatayo banwan yo penyelum kumni kamera jong honorable ministers in charge of PHE akaba ni dum kasnong tuang lama di kecing alo ka jiduna ko asnong di hadin ba da kecing rap jong pak penyai penginuan bani kendo ya honorable ministers in charge of PHE nilai kedua nilai keren nilai persengau di kecil jom ni profesional di bat sontenan akaba ke response ke jom ni kalau state atau data akaba ilap keluar ban ya keren ban pak ya ki officials ke jom ni nak bentar ban pet ban bende ban penting kena aku nu baka kata ke jindu na profesional kan wan ra no sekali ke profesional lesi nak kalian ke jom ni kum kino punya snom kan buat ni ban pau ke semua bagi sing ai kublai ya minister iba shimkhia ke ni kam hakaba nginget ka takajing shimkhia ka jong ka department concern ka bari ban pet ya ka hapok snong lesi kum kalong bat ka kum kat kum kajing keren ka bangi keren kan mon ra ya kajing hapok snong atha ting nget scam ba kan ni kajing keren ba ministers kan ni puat kan long ba seiso bat bangi nget ba kajing dot kam ka bangi kum ka snong ni wan bat uot kan urlong no ham koloi pada ka ju poru pen pa ya na kalian ka jong lar ka bangi khot committee snong kajing semua kajing ai kuplay ko kerpang iba penyat CCM iba hapren kajing kajing uot kajing nam ko jongi ke bangi snow syai kam shimla slam hakba menen kasing ngi ngi keren ya kan kam mentas ni kan kam kalau urlong hak bangi lala banyak kendo ministers di nakalian ka jongi ni bo kajing kermen baki ni kiki ye bagi wan ban bo ban uot ahmad ministers kasi kan long ko kloy ban urlong no iban ko kalong ba kum kalong menta ka isyam ka jingi ka ba ko ka sino ka jingi kalong ka ba wala duna sebab pala ta di ban menta ban pindah kita ki ngira ta lupa kata ka boring ka wala rim si ka ba ka wala ngin ong hani tin ban wan pet no pada ha ku ju ko ban pinti kenapa nah kani ka ba inpet ya si kiwi ki additional source ka ba ila tam nak ban ban ra ya ka jing dot kam dan ya ka jing piang jo ko sino sus ayu bio dan kum kalong mentah ya ka ba kadon gidan ya kan ke boring hakaba mungau implementat bangin flash biang ya ka barim ka ba las akut ada ki post name pada ka juga poru persyang mantap no ik spring water dan ki dan ki telong ki badan hapokisno mula na ka PHE na kaliang na beta silo impal yo kena ka kritis loro kala le la ka jok bentak kalong terus kata ka kalong poi di pai blue ya ka tamba ngintip lano ka to umpan no dan dari kalong mentak ma ong menne kajing don kam kajing kalau ka need of the art kalong bangi don kam no mentah ini ban pembit yang kita tinggi don kam ban haban wan ud wan nam kam kloy kanang ba yo lesin nalor kata ka British law ka bakla ayu mi ni sing nang yo pat sa kiwi source ki ban no kijing mentoy ya kasno kamu tay kina tunu mi yo monte kanu ski fla do on ne kanu ko kum kalong mentah ong bangi do andre iduna yo kapasiti jong ko kalong ko kasno ko juni bat ka population ka bangi dan ko kasno kami hap su di dena ta daw ko pun kalalong yi menta bangin wan uat kang bangin na ban ai namar pa ka population ko kasno ko juni menta kam duna ya ka khatsa tu khan ri waja khen ya baro kullu de menta la ka ka bangi don dalong ka bangi na pen biang tak kum bay lai sa waja ka wara ka jing pat de ki we ki bobon balak di ka jing persang na kalian ka juni kum pinong punya snong ko ba man ya yo biang lang na menta ko la kalong kanu di dena ta daw le si ka bangi wan banwa kilat ki tiket ka bangi yo kabai honorable minister sila ay kasi pular ka joni bad ingit ba kinikin urlong pikiran ngajing ada tang public tab na wada house connection what is house connection ni wala lang ni
kalau kan tu belang public tab pada house connection hakajing sya kat kum kajing sya ke bangia keren ke public tab nim nak hamdan hakasno de hendai ke kami ni ke de yakin ke personal connection dan ke house connection ke bangila ban oh de hendai lar ka kajing don kam ka raise na ban tak public tab de singi hab hi bangini keren ban bu kenam kan ana kajing tu pa yo bo bo bom chimyo ke house connection Kan muka shortfall di batai ni. Timbun minta kum kalau mentah ki bo bo ni ki thit kalau wara kajing hi ke ba lara ka wei ka long yin ha ban thit license sound steel kala khata hi ya ka yo kot ko jom ki de ni kum ki dok ni sno hi ka ji persang ke jung ni ka long ba ning persang kat bala bagin kot short ni kita bat bagin la ban ai bat ka jing ya ka bit ka ya halot ko na mentah ka sno hi ko anu kata inspection dulu. ka inspection kum bala matai ni honorable ministers bila ai ber initiate ha or chief engineer but ni ngit skema hu to yo bon man kan inspection kan sedang Okey.